Hey mfoka baba kunjani kodwa phela? Wengane yakwethu lempi sizoyinqoba lempi. Ngazi inhliziyo sikhona ngazi inhliziyo nje nathi kubane wethu lapha nophakela umthakathi. No nabane wethu lapho ngizwe umlando mfoka Mchunu. Nakuyo udade wethu uJesita. Sisemva kwabo nje ngenhliziyo nje. Mfowethu lempi izonqotshwa lempi lena. Uyazi lempi ihlelwe ukuthi yazi kukhona into okufuna sinake kakhulu ukuthi izwe leli elethu iSouth Africa liyizwe liphethwe kakhulu kwekamoya. Yikho nje ngo 1987 September 23 umhlaba wonke wahlangana eCape Town wayovumelana ukuthi lelizwe leli lizobuswa uSathane official kwayolonjwa ukuthi lelizwe lizobuswa uSathane official. Then 1987 September 23 omubi ukuthi washawa isikhathi ngoba umuzo oyingcwele lona impande kahle zomzo oyingcwele iJerusalem Elisha lona lalehle ngo1976 yabo. Then wabhayizise kahle uNkulunkulu ngeSouth Africa lelizwe esikhulu elingenagama esekusele iminyaka emincane kakhulu ukuthi lithola igama. Wahlakanipha kakhulu ukhona lo nkulunkulu lona oyisiqu sesithathu umoya oyingcwele yonke inhlakaniphi kuye konke ukwambuleleka kuye konke ukukhanya kuye ukunqoba konke kuye. So lo nkulunkulu wahlakanipha kakhulu into eziningi wayifihlela lokho kombuso obumnyama ama-underground world kombuso kaSathane wayifihla kakhulu izinto eziningi. Go Daniel kube khona lapha athi khona seal the scroll go lokana naku John kwisambulo athi seal the scroll. Izinto eziningi ayibale ngeinamba athi 1290 days abuye ethi 1260 days abuye ethi 1335 days abuye athi khona lapha athi khona 40 months if I'm not mistaken leyayindide njalo but yonke le yanti ishinto eyodwa isho iminyaka emithathu. So lapha wakubhayizisa kakhulu lokhu kombuso obumnyama because kube kuthiwa akubhayizisanga lokhu bekusomhlupha bekusomhlupha phela lokho kuphuma ngaphansi kwenyawo lokhu ututhingo uNkulunkulu wesine uNkulunkulu esemzimbeni wesine uthingo luthi okumagwegwe uthi kunamagwegwe lokhu kuphuma phansi kwenyawo ngeke ukuqonde uthi ucaphula ngapha sekusephaketheni uthi ucaphuna ephaketheni sekuhlele ekhanda uthi ucaphuna ekhanda kuhlele emhlane uyuwe wena ushaye phansi ngesiphundu lokho kumagwegwe lokho kuyikhona okuphethe umbuso wobumnyama okuhleli lapha neVatican. So ngizama ukuveza ngalenkulumo ngizama ukuveza ukuthi izwe leli lethu iSouth Africa lingenagama ligcile libhekwe kakhulu kwekamoya yabo ngoba yonke into yenzeke la impilo yonke yaqala la and impilo yonke iyogcina la. Manje ke ngane yakwethu le yanto eyenziwa izingane zakithi lapha nomfuka amakholwa ayahleba umfuka ndaba phakela umthakathi ngizwe umlando umfuka Mchunu nodadewethu lapha uJesita nezingane zakithi zonke eziphumayo ziye ngobudoda nangobutombi uyabona nangobumama ngoba khona nomama abaphumayo sihleli thina sizintshebe ehleli khona lapha sikhuluma sikhona ngeinhliziyo. Le yanto ukuthi angazi ukuthi noma siyayinaka izinto noma siyinaki
uNkulunkulu ufike wabaselinda. Kukhona lapha khona uNkulunkulu eselinda khona ngoJuni, kukhona nomhlonishwa uMalema. Yabona? AmaNazaretha ayoyikhumbula lenkulumo. Uthema kade kukhona uMalema, umhlonishwa uMalema. Kwase kuba khona isiphithiphithi sabakhona ezulwini. Ngezwe ngoba izinto siyithola khona lapha kuma video. Yes, lento yama video, lento yo TikTok imbi yona ezulwini ngoba iexpose izinto okungafanele kwesinye isikhathi ziexpose. Kodwa futhi iyasilethela information. Ebengeke siyithole, obekungeke kube lula ukuthi siqonde ukuthi kahle kahle kubhekwephi ngempilo. Ayikho into ebhlungu njengokuthi umuntu abanjwe into enzima off guard engalindele. Yabona with your pen down. Yabona. So kukhona isiphithiphithi esenzeke ezulwini. Lapha eLinda Ntonga, edlozi lamadlozi igama elidala. Sengiyasho nje. Ngiyasho nje. Kodwa khona seLinda Ntonga ke. Kukhona isiphithiphithi esenzeka lapha. Kwakhona umuntu wathi ubanjwa ngedlozana. Uyabona? uNkulunkulu waphawula ngalolu daba. Wazi washo uNkulunkulu wathi ngibone kuphakama yehla ngabona iphakama ngabona yehla inhlansuthi ye inolaka. Lento eyenzeka lapha ingoba uNkulunkulu wamema ingilosi zempi ezulwini ukuthi zibe khona. Lezi engamamashiloni esheshayo ukubamba. Ngathi mangiyibuka mlele yanto ngathi no uNkulunkulu ufike waya kubantu bakubo Malema wabacela ukuthi abeze ezulwini beza noMalema umhlonishwa uMalema ulungana uJuju bathe mabefika naye ezulwini ngathi mangiyibuka le nto ngathi no uNkulunkulu befuna ukwembesa umhlonishwa uMalema ingilosi zempi kube uyena ozosusa udungunyane lapha eSouth Africa. Kube khona isiphithiphithi ngenxa yakhe. Angazi noma waqualify noma qualifyanga. All right. Uthemba kwalokho uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu wase angisazi noma wayemulisa ingane yasezulwini nini. Kwaphuma yonke inhlobo yezinsizwa. Yonke inhlobo yezinsizwa yaphuma yaya lapha emzini kaNkulunkulu. Impela ngithi impela uNkulunkulu wayikhulisa umntwana wasezulwini. Kwana lo siphithiphithi seyinsizwa ngathi yazi ngathi ngixoxela omunye sixoxe ngathi mina hayi uNkulunkulu uzokhetha izinsizwa okuyizona uzocinga abantu aba strong ezweni okuyibona bona azosusa ngabo udungunyane. Ngoba yonke lento ihlelo uNkulunkulu. Yonke lento lengane yakwethu ihlelo uShembe. Uyayazi into asezoyenza uShembe ingane mangabe kade uyifaka ebeleni sihleli kakhulu ebeleni ukuze isuke ebeleni mangasafuna ukusuka ebeleni ufuna ukugcoba into ezibabayo la ingane eyesabayo izokwethuka iliyeke ibele ingane eyesabayo kodwa ingane engesabi izobona ukuthi hayi kukhonto egcotshiwe la ihambe yolanda amanzi ikunike mama nanka amanzi geza khona ngizongcela. Yabona leyo ngane incela ngisho isindala. Yabo so uNkulunkulu ufuna ukubaphindisela emazweni abo labantu ngoba uyayazi into ezosuka la lento ezayo ufuna isuke lapha kulelizwe wonke umuntu esekubo ngoba kuzi isiphithiphithi esikhulu kulelizwe esesabekayo so kufuna ukuthi sithi sisuka lesasiphithiphithi wonke umuntu ukube bebehlakaniphile labafuthi bokuhamba laba lezi ngane zakithi eAfrika beyifa ihambe imuke ibuyele emakubo ngoba iSouth Africa kuzimpi embi engakazi bekhona emhlabeni efuna ukuthi leyaphi leyani ikufice kini ikufica usekhaya kini leyaphi ezweni olaziyo ngoba yebo mfana njani ngoba manje kuyakufica ezweni ongalazi uzoba nenkingi usufuna ukubuyisela kini impisilo kungasekho indlela yokuthi uzobuyela kanjani so sizoyinqoba le mfowethu ngoba iphethwe uNkulunkulu.